Lijep pozdrav svima. Uhvatio sam dan bez kiša napokon. Oblaci su gore, pa ću se požuriti s ovim videom. U mojim objavama na društvenim mrežama već sam pokazao, to jest najavio neke stvari oko fizike koju čovjek danas poznaje i kako ju primijeniti sada u ovo vrijeme koje dolazi, hladnije vrijeme, zima, i naš provod vremena vani, konkretno mislim na noćenje uz vatru. Što napraviti, što ne napraviti, kako se što bolje zagrijati i sve ostalo. Treba mi malo vremena za to. Evo, izašao sam van čisto snimiti jedan video oko pitanja što je bolje, šator ili tarp, što koristiti. To dvoje se ne može usporediti. Primarni razlog zašto se ne može usporediti je da je šator šator. Šator je napravljen za kampiranje, za spavanje, za noćenje. Tarp ne. U svojoj definiciji tarp nije napravljen isključivo za to, ali ga često koristimo za to, uključujući mene osobno koji isključivo spavam ispod tarpa. Međutim, tarp spada kao sekundarno pomoćno sklonište, ili što ja volim reći, sklonište za prvu pomoć. Šator je dosta sigurniji i pruža puno bolju zaštitu od elemenata poput vjetra, kiše i ostalog. Nudi dapače i puno bolju privatnost. Evo, ja imam šator, sad ne vidite, vidit ćete kadrove. Imam šator ovdje pored, svoj šator koji nudi jako dobru razinu privatnosti, zato što je jedan dio šatora zapravo napravljen od neprozirne mreže, to jest materijala, tako da u slučaju ako se morate presvući ili nešto, a da ste na nekakvom izletištu i to, koliko toliko imate privatnost. Naravno, današnji šatori dolaze, ako su ovi dvoslojni, sa takozvanim rain flyem, to je onaj pokrov gore koji služi za zaštitu od kiše, koji je također pogodan i za dodatno podizanje razine privatnosti, jel? Tarp s druge strane, plus da, šator je jako jednostavno danas sastaviti. Mislim, današnji šatori su zaista u jednoj minuti se komplet šator sastavi, pogotovo i manji šatori, znači od jedne, dvije pa do 3 osobe, oni su gotovi za minutu, dvije, nema tu govora. Doduše, čak ovi skuplji modeli, oni se sastave za 40 sekundi. Međutim, kod tarpa je sve malta ne obrnuto. Ipak trebate neke vještine da bi sastavili šator, zato što vam treba povezna točka. U ovom slučaju radi se o ridge lineu, znači trebate znati povezati ridge line, što apsolutno nije nikakav problem, ali usporedbi govorim sa šatorom, jel? Ipak morate imati neke vještine da bi sastavili tarp. Tarp se danas može sastaviti na zaista jako puno konfiguracija. Ovaj ovdje je zapravo manji tarp kojeg sam ponio samo čisto iskreno radi prezentacije, ali preferiram šator 3x3 jer s njim mislim da nema granica. Tarp također nudi puno manju privatnost i puno manju zaštitu od elemenata. Ponavljam, postoje napredne konfiguracije tarpa gdje tarp možemo pretvoriti u šator. To ću jednom prilikom pokazati. Ja osobno ne koristim tu konfiguraciju, najviše dvije, to je ovaj lean to ili diamond shape plow point style tarpa. To su dvije izvedbe koje ja uglavnom koristim i isključivo uglavnom te dvije konfiguracije. Međutim, moguće je s njim dobiti, s većim tarpom je moguće dobiti potpuni zaklon, ali nije ga jednostavno, pogotovo početnicima, za sastaviti takvu konfiguraciju. Razlog zašto ljudi uspoređivaju ove dvije stvari koje se zapravo ne mogu, nije fair da ih se uspoređuje, to je šator i tarp, jest zato što često vide na YouTube-u kako ljudi noće pod tarpom, kažem uključujući i mene, ja noćem pod tarpom. To je stvar osobnog izbora, ali opet ću ponoviti, tarp nije namijenjen za te stvari, ali evo, Today Solo Bushcraft napravi svoje, pa
spavamo ispod tarpa. U mom slučaju ja volim spavati ispod tarpa isključivo zbog vatre i to sam mu nebrojeno puta napomenuo, što i jest, ovo je početni zapravo video onoga što ću govoriti u narednim videima, to je noćenje po zimi, po niskim temperaturama, po jako hladnom vremenu i kako koristiti fiziku da se što bolje zagrijemo. I šator i tarp imaju svoje prednosti i mane. Veći dio prednosti i mana su vidljive na očigled. Napomenuo sam što je prednost kod šatora, to je naravno sigurnost, privatnost i sve ostalo. Kod tarpa je to drugačije, međutim kod tarpa je čak više, po mom iskustvu, više si povezan s prirodom. Ja uvijek volim napomenuti da često u True Hike videima možete čuti savjet da u top 5 predmeta koje nosite sa sobom budu one bubice, kak se to, plugs za uši, kako bi izolirali zvukove izvana, međutim ne, prije svega iz sigurnosnih razloga se ne bi s njim složio. Uvijek je dobro znaš što se događa oko tebe, tako da je u tarpu to znatno jednostavnije, bolje, digneš glavu, vidiš što se događa oko tebe. Ako moraš izaći van ili izvršiti nuždu ili bilo što, naglo se ustati, provjeriti nešto, u tarpu je to jako jednostavno za napraviti. Tarp je puno lakši od šatora, puno manje mjesta zauzima od šatora. Šatori su naravno znatno veći u pakiranju i teži. Međutim, kažem, to je više stvar tko što voli. Postoji jako puno njih koji ne voli spavati pod tarpom zbog kojekakvih buba i ostalih šumskih prijatelja. Međutim, ja ću reći otvoreno, ja sam imao taj problem i isključivo samo taj problem. Šta ako mi nešto počne po licu i imao sam svega par situacija, što znači da je to 0, nešto. Nema problema ispod tarpa jednom kad se čovjek pomiri s tim da je to jednostavno stil kojeg želi živjeti pod navodnicima u prirodi, jel? Opet moram reći da je stvar sigurnosti. Tarp po definiciji koristimo kao sekundarno sklonište i to je jako bitno za napomenuti, bez obzira što ga ja koristim kao primarno sklonište, moja dužnost i obveza je da napomenem da se tarp koristi isključivo kao sekundarno sklonište koje nam služi. Evo recimo, našao sam se ovdje, znam da će padati jaka kiša i hoće, samo se nadam da neće uskoro, i ne znam da ću biti ovdje 4, 5, 6 sati zatočen pod navodnicima, imam tarp, raširit ću tarp, zaštićen sam od kiše, zaštićen sam od vjetra i izdržat ću ok. I naravno i za neke druge stvari može koristiti, kao što je pokrivanje opreme i zadržavanje topline, to je jako bitno za shvatiti, zadržavanje topline, ne reflektiranje nego zadržavanje. I popratne druge stvari koje, pomoću kojeg, za što nam služi tarp. Šator je naravno odabir za puno veću grupu korisnika iz razloga što su ljudi uglavnom navikli na to i tako bi trebalo biti. Šator je primarno sklonište u prirodi i definitivno stvar koju kada idete van, da li sami ili sa društvom, trebate imati šator, noćiti spavati u šatoru. Na tarp ja osobno iz moralnih razloga nikad neću pozvati da se odlučite isključivo spavati pod tarpom, da isključivo nosite tarp i uložite novac u tarp. Doduše oni su jako pristupačni, izuzev nekih brendova koji zaista drže visoku cijenu. Pod tarpom jeste zabavno spavati, taj osjećaj da moraš nešto napraviti, kao što je povezati da li ridgeline ili bilo koju konfiguraciju ćete koristiti, da imate puno više toga za napraviti, da ćete uglavnom imati vatru ispred sebe, morate osigurati gorivo za tu vatru, morate izračunati koliko vatra će, ako želite naravno se malo poigrati s tim, koliko će daleko vatra biti od vas i svašta nešto je povezano sa spavanjem ispod tarpa i to je jako zanimljivo, jako edukativno. Međutim, nije fair, nije u redu to javno preporučiti
nekom, ponavljam, iz sigurnosnih razloga. Kojih sigurnosnih razloga? Svakakih sigurnosnih razloga. Šator je ipak zatvoren. Pogotovo, kažem, ovi novi šatori koji su, kažem, vidjet ćete snimke dok ja pričam. Ovaj šator Big Agnes, Tiger Wall, on je zatvoren sa svih strana, naravno mrežica, i tu vam neće ući nešto. Sigurni ste, kažem, od vanjskih elemenata, i to doduše oni su skuplji i zauzimaju, kako sam rekao, puno više prostora i teži su, ali su lakši za sastaviti. Sad to lakše za sastaviti, to je opet igra pojma kako za koga. Meni osobno tarp je jako jednostavno za podesit, za postaviti, dok neki šatori su zaista, imao sam tu priliku, užasno komplicirani za postaviti. Bilo je, evo, i na Wonderlandu tih situacija s 2 šatora, ali sve u svemu, ljudi koji provode više vremena u prirodi, koji imaju nekakav pedigre, uglavnom će se odlučiti na tarp iz prostog razloga što već znaju opasnosti oko sebe. Evo, konkretno jedna stvar koju ja nisam učinio jest dok sam razvlačio i ovaj tarp i ovaj šator, čisto kako bi snimao ovaj video, nisam recimo pogledao iznad sebe imali mrtvih grana. Znači nekakva grana koja se može tijekom noći odlomiti s drveta, ne daj Bože, pas na stranu gdje mi spavamo. Da padne nekoliko metara dalje taj zvuk, ta buka, dok mi spavamo, stvori šok kod čovjeka. Kažem, dok spavamo s te visine padne grana, vrlo jednostavno ubije čovjeka na mjestu, tu nema govora. Šator tu nije bog zna što sigurnije, ali opet možda može zbog pola, ovisno kakve su pole, ako su od karbona 0 bodova, uglavnom su više manje aluminijske ili nekakav kompozitni materijal. Uglavnom može zeru nuditi neku bolju zaštitu, ali evo, to je stvar na koju isto treba obratiti pozornost kad se noći vani. Opet kažem, nije fair, nije u redu uspoređivati ove dvije stvari, jer to dvije komplet različite stvari za komplet različitu svrhu. Samo evo, kroz vrijeme čovjek je nekako došao na ideju primijeniti tarp i u ovakvim aktivnostima, tako da i pokazalo se jako dobro, pokazalo se jako zanimljivo. Čovjek dosta nauči, dosta skuži da ne zna prilikom postavljanja tarpa, ili tek kasnije skuže nekakvu manu koju nauči ispraviti i tako dalje i tako dalje. Nikad čovjek ne može naučiti sve. Moja osobna preporuka bi uvijek bila da imate šator, imate nas jako pristupačne i jeftine šatore. Imali ste video jedan kod mene gdje sam pokazao jedan šator iz Decathlona po cijeni od nekih 30 eura, ako se ne varam, čisto da podvučem liniju. Aquavest svoj narančasti tarp prodaje za 150 eura. I iduća mana tarpa je baš zato što, to mi je sad palo na pamet, kada ste blizu vatre, svi moji, ovaj je još super, ali moj glavni tarp Didi Hammock 3x3, on je cijeli izbušen od vatre zato što mi je vatra jako blizu tarpa, i onda normalno da se propali. Mislim da ovdje imam evo malu rupicu, ali to se dogodi, to je oprema, to je priroda, to su aktivnosti vani i za očekivati da će nešto poći po zlu, da će se nešto propaliti. Uglavnom, evo, to je isto bitno za imati na umu, da kad tad sigurno tarp će stradat od vatre, dok šator baš nema svrhe blizu šatora ne ložiti vatru kad nećeš dobiti taj efekt kao što dobiješ pod tarpom, jel? Tako da definitivno šator je preporuka, kažem, iako možda duboko to u sebi ne želim reći da je tarp, ne smijem to reći i neću to reći, ali ću reći da svi nosite i tarp kao pričuvu, kao, kako sam na početku videa rekao, kao sklonište, pomoćno, sekundarno sklonište, što ja volim reći za prvu pomoć. I nakon što raširite svoje primarno sklonište, šator, da onda uzmete tarp, malo vježbate čvorove, 2, 3, 4 osnovna čvora za naučiti čas posla. To je poželjno za znati da povežete ridge line bilo kako, u koju konfiguraciju želite start, malo da učite, jednostavno da se zabavite dok ste vani i da naučite nešto novo. A s tarpom, sa parakordom
i konfiguracijama da se jako puno toga naučiti. Evo, ovim putem ću vas pozvati da nastavite pratiti. I dalje je jedno sad kratko vrijeme me nije ni bilo, kažem iz tog razloga što radimo jedan malo kompleksan projekt koji je vezan za upravo bushcraft pod navodnicima. Preživljavanje, noćenje u prirodi vezano je za, kako sam napomenuo, za spavanje po hladnom vremenu, za noćenje naravno vani u prirodi, u šumi i kako iskoristiti fiziku u svoju korist i kako naravno, pošto svi mi gledamo i YouTube, postoji jako puno dezinformacija koje su štetne, a nažalost mnogi korisnici nemaju tu mogućnost odmah prepoznat tako nešto. Ja ne kažem da mnogi koji snimaju videe to rade namjerno s lošim namjerama, ne, nego evo, jednostavno fizika može odgovoriti na jako puno stvari koje su vezane za noćenje u prirodi. Govorim isključivo o toplini, o toplinskoj energiji, prijenosu toplinske energije, vatra, sve ostalo znate. Tako da će to biti jedni od idućih videa gdje ćemo se malo priigrati s tim. A do tad, šator i tarp imajte u ruksaku, primarno šator, sekundarno tarp i to je to. Vidimo se u šumi. Lijep pozdrav.